диққат! ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. нусхабардории пурра ё қисман аз мавод ки аз ҷонуби истеҳсолот равона карда шудааст манъ аст. S Production тақдим мекунад. بسیار خوب شد که علی معلم از دهه رفت. اگر در دهه میماند شاید مردم دهه مقابل یکدیگر میبرآمدند. تو کی هستی که به رازیگی خانم مکتب میسازی؟ خدا را شکر که گویا زندگی ما همه طرفه خوب بود و یک تخته صنفی نمیرسید. اگر به حالش میگذاشتند ما را به کدام راه میبرد کی میداند؟ یوسف چیزی گفتنی باشی برایم بگو. برای از راه زدنی هم کلان و هم خرد دهه به علی معلم مگر شما یاری ندادید؟ اول فکر کرده بعد گپ زن. درباره آدم معلوماتدار اینقدر گپ زدن گناهست. گناه. علی معلم برای به کودکان ما راه را نشان دادن آمد. اگر راهی درست هم باشد او را خانم میداند. رجب باجه چی؟ از پسی کارت شد. با سمرو خانه‌دار شد بایدی همیشه هم گفته خوش آمدگویی کرده گشته است. زمانی بود که از آنها گریزان بود. این دنیا دنیای گذراست برادر. بای میرود خانم میآید. معقول نباشد به من نه بلکه به خانم ناراضگیت را بیان کن. چرا بیان نکنم یوسف؟ روزی میرسد که بای به پا میخیزد و از کاری کردتان پشیمان میشوید. این دنیا شب و روز دارد. عجب بس کن. موش هم گوش دارد. شنیدید؟ بای باز به پا میخیزد. گپ را بسیار کردی یوسف. مقصدت مردم را مقابل یکدیگر کردن داری؟ نه اکای عمر، ما فقط گفتگو داریم. بعد از دست ما این کار نمیآید. این طور باشد بس کنید. جایتان را دانید و غیبت را بس کنید. علی معلم از رفتنی تو غمگین شویم یا از رفتار این احمقان؟ با مرتضی برسانید که اسب در برآمده ده است. این برای ما خبری خوش نیست ولی دنیا با امید. اگر کسی هم داند مهربان این آدم تو هستی. من هیچ چیز رو نمیدونم. میگوین که تو با او خبر دادی و او دوون رفته است. خواهد میرود چی؟ از شما میپرسد. این طور باشد چرا دیمیر از پسش رفت؟ خانم گفته است که بیرو. اگر در کار باشد از موی سرش گرفته بیار. میگویند که نظیره به کو گریختن میخواسته است. تماما نقلش رو خورده است. کار نشونیده از خودش بفته است. شما از پسش فیل ساختید. این طور باشد به ما راستش را بگو که حقیقت را بدانیم. با نزدیکی همش رو شما میفهمید. لیکن به شما یک چیز رو میگویم. نظیره از پس علی معلم رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. انا حالا بگو که باز در ده قیامت می شود. به فکرم این دفعه خانم انیق پای نظیره رو می شکند. انشاءالله پای نظیره به معلم علی رسید و او از اینجا نمی رود. مادرم نظیره را تگی پای میموند. تو باشی تا حال معلم علی میگویی. اپا این عشق است. اگر صمیمی باشد و از دوست داشته‌اش روی نمیگرداند. میبینی اگر اپای نظیره به او رسیده باشد معلم علی برمیگردد. وقتی عاشق شدنش را یافت. تو فکر میکنی که مادرم او را به جبرانه به کسی دیگر میدهد؟ تو فکر داری که اپای نظیره به جبر میرسد؟ این دفعه موی سرش رو نه بلکه سرش رو میبرد. دعا بکن که
апамро ба али диҳанд. вагарна ҳамин тавр давом диҳад, мо асло хонадор намешавем. омаданд. амонати шуморо овардам хонум, вале ман пеш роҳашро гирифта натавонистам. назира рӯймолро дод. моро танҳо гузоред. моро танҳо гузоред гуфтам. муаллимро дӯст дошти? дӯст доштам. рафт ё ин ки монд? намедонам. сахт дӯст медори муаллимро? сахт дӯст медори муаллимро гуфтам? намедонам, вале акнун мехоҳам ки мӯи сарам дароз шавад. яъне сахт дӯст медорӣ? дӯст доштан кори осон нест, медонӣ? одам барои дӯст дошташ ба ҳама кор розӣ мешавад. агар лозим шавад барои ӯ мемирӣ? мемирам. ба ҳама кор розӣ мешавӣ? мешавам. агар ин тавр бошад мӯйсарат ки дароз шуд ба ҷабор мерасӣ, вагарна али мемирад. дамир! лабе хонум. назира аз имрӯз озод аст. акнун ба куҷое ки хоҳад, бо касе ки хоҳад метавонад биравад. итоат хонум. апа? апа? медонӣ чӣ рӯй дод? аз паси ӯ рафта рӯймолашро додааст. мегӯянд ки муаллим ҳоло наомада назира ӯро дар хобаш дидааст. рост мегӯӣ? мехоҳӣ ки али муаллим рӯи хотири назира баргардад? бояд чӣ мешавад? ғайри ҷабор ба касе дигар намедиҳад. ин чист? рӯймолро бигир. ӯ инро гиреҳ кардааст. туро дар назди дарё интизор аст. биҷӯй ӯро. ло касе ба ту сахт ошиқ шудааст али муаллим. касе сахт ошиқ шудааст. ки касе ки рӯймолро дод? не духтар худашро шинос намекунад, бо дугонаш равон мекунад. ман аз куҷо бифаҳмам ки кист ӯ? ҳар панҷшанбе рӯзи ҷомашӯӣ аст. духтарони деҳат дар назди шаршара либос мешӯянд. агар дилат озод бошад, касе надошта бошӣ, аз болои шаршара пинҳонӣ рӯймолро ба об мепартоӣ. қамар, ба хайр бошад. ба куҷо? дар ҷангал зистан ба дилат заду акнун дар мобайни деҳа хона месозӣ? месозам. ба худам не, балки ба али муаллим. ин тар бошад корат мушкил, чунки роҳат дур аст. то Истанбул бардошта рафта метавонӣ. қамар, худатро ғам наде.
علی معلم در استانبول شاید یگان خانه داشته باشد. کدام استانبول؟ شما چه میگویید؟ خانم علی معلم را از ده راند. علی معلم رفت. سوخته خاکستر شد. خاکستر. علی معلم نمیرود. دروغ نگوی احمق. دروغ نگو. ایستا. با من شوخی نکنید. ایستا سرده. شوخی نکنید میگویم. اگر باور نکنی رو از دیگران پرس. یا الله یا الله یا الله یا الله. همه ساده از راز برگرداندی رفت. دیوانه آخیر. дароед. салом алейкум. ва алейкум ассалом. ман нагиҳан илмаз. бо телефон якчанд маротиба суҳбат карда будем. дуруст. оилаи ҷаноби муфид марҳамат шинед? албатта. оилаи муфид илмаз ва модари али илмаз. агар росташро гӯям ҳам шумо ва ҳам писаратон бисёр якравед, нагиҳан хонум. номи ҳамон деҳа чӣ буд? киналикар. дуруст, киналикар. чаро писаратон маҳз дар ҳамон деҳа дарс дода мехоҳад? гӯш кунед, ман ҳам аниқ намедонам, вале дар як деҳае ки на мактаб ва на муаллим дорад, чаро писари маро ки бо хоҳиши худаш дар он ҷо кор кардан мехоҳад таъин намекунед? нагиҳан хонум. илтимос иҷозат диҳед. чӣ тавре ки бо телефон гуфта будед, деҳаҳои бемуаллим бисёранд ва илова бар ин муаллимон аз рӯи хоҳиши худ таъин намешаванд, вале али маҳз дар деҳаи киналикар муаллимӣ кардан мехоҳад. агар ба он ҷо таъин нашавад? нагиҳан хонум, як дақиқа илтимос. таъиноти али кайҳо баромадааст? чӣ тавр шудааст? чӣ тавре ки бигӯед хоҳ хости худо хоҳ тақдир ба деҳаи киналикар як ҷои кор ташкил дода алиро таъин кардем. писари шумо 2 рӯз пеш расман муаллими ибтидоии деҳаи киналикар ҳисобида мешавад. худоҳо ба шукр ки таъин вале шуд. ӯро ёфта натавонистем. агар шумо расонида тавонед, илтимос бигӯед ки ба шуъбаи маориф рафта худашро шинос бикунад ва ба ҳуҷҷатҳои лозима имзо бикунад. албатта мерасонам. дафъаи якум аст ки ман аз барҳам додани дарси кимёшуд ҳастам, чунки моро 1 соат пеш ҷавоб доданд. кошки барвақттар мегуфтанд, шояд ба ҷои беҳтар мерафтем. онҳо аз куҷо медонистанд ки муаллим хаста мешавад? мо дар шаҳр ҳастем, куҷо ҳам мерафтем. инҷо оби газнок нӯшида каме сайру гашт мекунем. ту дар ин ҷо гӯё тамоми дуньёро дидаӣ. ҳозир фақат дар журналҳо мебинам, вале рӯзе мерасад ки бо чашмонам мебинам. истанбулу анқараро, шояд америкаро ҳам. аз киналикар якумин сайёҳ мешавӣ. пинар, баъзан як орзуи хандаовар мекунӣ. ҳеҷ хандаовар нест, орзу аст. агар ба донишгоҳ дохил шуда ба истанбул меравтем, аз он ҷо ба куҷое ки хостем мерафтем. хуб шудааст, асабӣ нашав. дар ин ҷо дастамро нарас, шояд касе мебинад. апаи зуҳро, апаи зуҳро, аз дидори ту хеле шодам. ман ҳам. ту хуб ҳастӣ? чӣ шуд апаи зуҳро? чизе рӯй додааст? ҳеҷ чиз не. туро дида киналикарро ба ёд овардам. баъди хонадор шудан ба шаҳр кӯчида хеле вақт гузашт. чаро ба деҳа намеоед? наметавонам, медонӣ. акаи довуд намемонад баъд аз воқеаи дар ту рӯй дода? нарафтани ман беҳтар аст. назира ва меҳрубон чӣ тавр аст? сахт ёд кардам онҳоро. ҳама хуб ҳастанд, вале ту аслан онҳоро намепурсӣ. аз акаи қамар парешонӣ. ба ман гуфт ки агар зуҳраро бинӣ ба ӯ бигӯй. дарахтамонро хуб нигоҳу бин дорам. боз ҳар рӯз ба нуфузи деҳа туро илова мекунад. агар зуҳро дар дили ман бошад, ӯ то ҳол дар деҳа ҳаст мегӯяд. аз ман хоҳиш кард ки ба ту расонам. ман ҳам туро дида давон давон ба наздат омадам. ба вай гӯй ки ӯ ҳам дар дили ман аст. апаи зуҳро, омада худат бигӯ. апаи зуҳрое ки акаи қамарро дӯст медорад ҳамин аст? чӣ гуфтӣ ки ӯ гурезон шуд? аз суханҳои ман не, аз гапҳои худаш мегурезад. али муаллим! али муаллим! али муаллим! али муаллим! али муаллим! як тараф исто.
ба фикри ман беҳуда гиря дорӣ апа. ман ҳис мекунам ки муаллим али ҳоло нарафтааст. ошиқона мераванд. медонӣ агар наравад чӣ мешавад? Нашунидӣ модарам чӣ гуфт? агар ба ҷаббор нарасам ӯро мекушам. кай модарам иро гуфт? дар ҳавли мегӯӣ ки метавонад? наметавонад ё маро метарсонад. намедонам али баргардад хуб мешавад ё биравад. агар ба ӯ зарар расонад ман худамро мекушам. ту чиҳо мегӯӣ? апай Назира, як фикр дорам. боз муаллим али туро дар назди Шаршара интизор набошад. чӣ? мегӯям ки ту рӯймолро ба ӯ додӣ. агар аз касе пурсида урфу одатро омӯхта бошад, ӯ дар назди Шаршара аст. шояд барои ҳамин ҳам наменамояд. бирав бубин, аз ту чӣ меравад? то ҳол дар бораи апаи Зуҳро ва акаи Қамар фикр дорӣ? аҳволашон бад аст. як бо фикр кун, то охири ҳаёт онҳо якдигарро дӯст медоранд, вале фақат аз дурӣ. кӣ медонад, шояд кадом рӯзе апаи Зуҳро аз шавҳараш ҷудо шуда ба назди акаи Қамар биёяд. апаи Зуҳро ҳеҷ гоҳ аз акаи Довуд ҷудо намешавад. вай Зуҳроро ҷавоб намедиҳад. агар ҳаракати ҷудо шудан бикунад, мекушад. тасаввур кун ки апаи Зуҳро ҷудо шуд, ба деҳа баргашт, ба назди акаи Қамар омад. ту чӣ фикр дорӣ? акаи Қамар ӯро қабул карда метавонад? зуд рав, тез биё, маро дар бало нагузор. майлаш, хавотир нашав, зуд бармегардам. به من آوازه‌های رسیده آمدند خانم. آوازهای خوب نه. نظیره معلم را دوست داشته است؟ درست میگویم؟ درست است، ولی به تو میرسد. از کجا میدانی؟ میدانم که میگوید. تو چی میدانی به من فرق ندارد. این نکاح البته میشود. تو وعده دادی. وگر ناگاه میکنم. فکر دور نرود جناب جبار. گفتم که میگیری. اگر بخوای نظیره رو فریاد کنم بپرس. نظیره رو فریاد کردم، تو رو نه. چی شد؟ نظیره در خانه نیست. در کجاست؟ نمیدانم. شما گفته بودید که اکنون او آزاد است. من هم دیگر از پسش نظارت نکردم. мебахшед, почта? дуруст. салом, ба саволи ман ҷавоб медодед? марҳамат хонум. ба кинали кар ба он ҷо мактуб равон карда метавониста ба кадом ноҳия тобе аст? ба кадом ноҳия тобе? дуруст, ба кадом? аниқ намедонам. агар мо надонем ки ба кадом ноҳия тобе аст, равон карда наметавонем. дуруст мегӯед. ташаккури зиёд. گوش میکنم بایم. چی میخواهید؟ خانم را فریاد کنم؟ نظیره را فریاد کنم؟ به جان دل بایم. با تو وعده دادم رو اجرا میکنم جناب جبار. پریشان نشو. نظیره برگردد خودت از او میپرسی.
چرا بویро ташвиш дода ба инҷо овардӣ? бой ҳамин тавр фармуданд. ягон амри дигаре доред боям? медонӣ ҷаноби ҷаббор бо назира хонадор шудан мехоҳад. агар дар баҳор назира ба ҷаббор хонадор шавад, дар тобистон ман ба юсуф мерасам. аз ҳама куртаи зеботарини деҳаро ман медузонам. сарандози арӯсиам дар рӯз мешавад. вақте ки бо асб ба майдон мерасем, охираш ҳоло ҳам дар хона мемонад. илова бар ин ҳамаи гулҳои деҳаро ба замин мепошанд. гузарем бӯи хуш медиҳад. дар куҷо дармондӣ апай назира? муаллим алиро ёфтӣ наёфтӣ? ба ман тамоман фарқ надорад. бо ҷаббор ё ин ки ба али хонадор шавад. иншоаллоҳ то дар осудани мӯи сараш ҷаноби ҷаббор мемираду ҳеҷ кас домангир намешавад. апа, ана апай назира ҳам омад. бин, рӯймол дар дасташ. ёфтааст муаллим алиро, ёфтааст. фотима, пастар, ҳама хонаро ба по мебардорӣ. хонум туро дар боло интизор аст. ба ту нагуфта будам ки нарафтааст, дар назди шаршара аст. худоё, яъне нарафтааст. чӣ тавре ки гуфтам, дамир ошиқон ба ҳеҷо намераванд. мисли ту ки рӯи хотири ман аз хонаи мо намеравӣ, али муаллим ҳам рӯи хотири апай назира мондааст. кани гап зан, нақл бикун. муаллим али туро дида чӣ гуфт? кани нақл бикун. рӯймоладро ба шаршара партоф. сабр кун фотима, бимон каме нафасамро рӯз кунам, нақл мекунам. наметавонам апа, наметавонам. магар ба ту чизе нагуфт? ӯ ҳам туро дӯст медоштааст? мо бо ҳам гап назадем. рӯймоламро гирифтам. ман ҳам савол додам. боз чӣ мегуфт? рӯймолро дод, яъне дӯст медорад. ҳамашро мон. бигӯ ки шаб ба назди дарахти ошиқон меравӣ ё не? намедонам. гапҳои модарамро аз ёдат баровардӣ. модарам чаро мароҷиғ зад? ҷаббор ҳоло ҳам дар ҳамин ҷост? ҳа, дар боло аст. туро интизор. назира, ҷаноби ҷаббор мехоҳад донад вақте ки мӯйсара дароз мешавад бо ӯ хонадор мешавӣ ё не? ман худаш медонад гуфтам. мо ҷавоби туро интизор. нағз фикр карда ҷавобатро бидӣ. ба ӯ мерасӣ ё ин ки намерасӣ?
میرسم. باور کرده جناب جبار؟ وعده ما وعده است. دمیر بای را گرفته به حجره اش بر. ای علی معلم، چرا ما را در این احوال پرتافته رفتی؟ باید نمی رفتی. در نزد این ناکسان ما را زبان کوتاه نمی کردی. آدمان شهر دیگران رجب. اگر مردم دیگه رو میدونست میرفت. پدر اکنون من چیکار میکنم؟ علی معلم رفت، من باز برای تحصیل به استانبول برمیگردم. نمیدونم پسرم، نمیدونم. همه جا رو سراخ کردم. نیست. اگر او میموند با او قصرها میساخت. یا الله، نرفته است. یا الله معلم جان آمدید شما. ما رو بسیار خوشحال کردید. خوب که نرفتی، با ما امید بخشیدی. مکتب رو میکشویم ها؟ با مقابل کلانهای دیگه هم باشد میکشویم رجب، میکشویم. ولی اول تعییناتمون رو حل کنیم. ای علی معلم تو هستی؟ بله من باشم جبار، صاحب دهه بالا جباره که نظیره را میگیرد. با یکدیگر شناس شویم گفتم. میرویم. رفتیم علی معلم. سید گوش میکنم جناب. امشب همه مردم دهه بالا برای سلامتی ینگه شما نظیره می نوشند. فهمیدی؟ با دل جانم جناب. چو؟ جناب جبار هم دهه خانم است. سالهای دراز نظیره را خواستگاری دارد. دلت باز دور نرود علی معلم. نظیره او را دوست نمیدارد. ولی بای خسته شدن پس خانم حل میکند. مقصد خانم سخنش را به دهه بالا هم گذراندن است. با دهه بالا خانم چیکار دارد؟ این قصه دور و دراز است. در جوانیش خانم گفت که صاحب دهه بالا بابای ما خانه‌دار شوی او را اجازت نداد. خانم باشد با دهه ما گریخت. تو امروز او را به دهه در آمدن نمیمانند. دیگر نه پدر و نه مادرش را دیده است. به دفن آنها هم رفتن نتوانست. آن گپ در کجاست؟ درست. نظیره را برای مقصد خود قربان میکند. خانمی که من میشناسم اگر کسی را بد بیند یگان وقت از گناهش نمیگذرد. گفتنی هستیم که احوالمان بد است. اکنون چیزی که نکنیم خانم مقابل ما میبراید. رجب راست میگوید. علاوه بر این مردم این دهه را هم ترساند. چون که مردم دهه برای آسوده زیستن امکانات دیگری ندارند و به خانم باید کار کنند. درست میگویی. این طور باشد اول تعیینات ما رو انتظار میشویم، بعد برای مردم کاری نو میابیم. امکانیتی در دیگر جا کار کردن می داشتند این طور نمیشد. سحر شود در این باره فکر میکنیم رجب. مادامی که متحد هستیم تا آخر میرویم. با کجا؟ اجازه دهید بیروم برادرم عمر. تشکر برای مهمونداری. من باز یک کسی دیگر رو باید ببینم. شبانه با کجا رفتن ممکن است معلم؟ ممکن بوده است رجب. من از شما یاد گرفتم. بسیار پرسپاس نکن رجب. کارم از گفت علی معلم. تشکر برای خوراک. دستتون درد رو نبیند مهربان. تشکری زیاد. پگاه در خواهخانه وا میخوریم. تا بازدید. خواب باور کنید خانه من رفتار این آدمی با معرفت را نفهمیدم. مرحمت کنید. ها تشکر زیاد. مفید، من گفتنی دارم. بگو گوش میکنم. علی را به دهه کنالی کار تعیین کردند. چی؟ امروز به وزارت معارف رفتم. فرمان او به شهر روانه شده است. سبیل مانت. از کاری کردگت خرسندی؟ مان کاری میخواستگیش را بکند. این حیات او است. حیات او است؟ حیات او است؟ البته. با اون من همه شما احیا کردم. شاید او این رو نمیخواهد. اگر کسی شنیده ماند آبروی من چی میشود؟ دوستانم درباره من چی میگویند؟ پسری مفید یلمز معلم دهه. دوستانی تو؟ به علی از سبب دست ناراست بودن او خبر رساندن نمیتوانم. باز این دهه را بین. چطور دهه بود است که تلفن دست ناراست بود است؟ درست. برای همین من پگاه با کنالی کار نزد علی میروم.
نگیهن اگر بیروی به این خانه بر نمیگردی. نگیهن وقتی که جناب جبور در خانه بود چرا به بالا آمدن خواستی؟ در اصل جوابش را میدانم. بسیار خوب سبب اومدنت را میدانم. حالا هم بای من هستم، زنده ام. وقتی که سلامت بودم دخترم را گرفته نتوانستی و حالا هم نمیگیری، مگر نه؟ ولی میدونی بای بودن فقط در 4 کنج خانه نشستن نیست، هم در کوچه، هم در بالای اسب، هم در تیراندازی و هم در جای خواب بودن است. саломатии падарам беҳтар шуд мегӯӣ? имрӯз гап задааст. агар онро гап занӣ ҳисоб кунем. аз рӯи гуфти дамир ба боло гуфтааст. хоҳишашро гуфта тавонист кифоя. магар не апа? падарамро мегӯям, агар шифо меёфтанд хуб мешуд. албатта аз балои бо номи ҷаббор халос мешудам. апай назира, имшаб ба назди дарахти ошиқон меравӣ? меравам ва туро дӯст доштам мегӯям. ӯ ҳам ман ҳам туро дӯст доштам мегӯяд. чӣ мешавад фотима? модарам аз ман пурсид ки ба ҷаббор расидан мехоҳӣ, вале дар асл худаш кайҳо интихоб кардааст. дилам мехоҳад назди касе равам ки дар хобам дида будам. апай назира, мегурезед? ба истанбул меравед? модарам дар ҳаёта шуморо намеёбад. ман ҳам ба донишгоҳ дохил шуда пас ба наздатон меоям. ҳа пинор, фотима, барои мо ғайр аз ин деҳа дигар ҷой интихоб нест. ҳоло ҳам намефаҳмед? توانستم. زهران بینت خوش میکرد. Of kınalı kar sen de büyük ilahım var. Elinlerin güveylerin kavuşmaz mı yüce dağlar? Ötelerde bak bir köy var, güneşi yaz, eksik bahar. Ayırmışlar seni beni, unuttun mu köyünü yar? Göğe doğru avcun kanar, duam sana alma. فاطمه من به نزد درخت عاشقان میروم. Nar çiçeğim, masal yüzlüm, teni gonca
kömür gözlüm. Kınam karda bitecekse gönlüm. апай назира дар назди зинабоя маро интизор шав. агар касе дарро қулф кунад мекушоӣ. ман дар он ҷо як худам метарсам. охир фотима илтимос муфти ту шавад. рӯи хотири ишқ тоқат мекунам. Sensiz geçen günlerime hasret ettim azar azar. Kınalı kar, kınalı kar, senle büyük bir ahım var. Gelinlerin, güveylerin kavuşmaz mı yüce dağlar? Kar çiçeğim, masal yüzlüm, teni gonca, kömür gözlüm. Kınam karda bitecekse varsa خوش اومدی. دیر شد و فکر کردم که نمیایی. من فکر کردم که میآیم و تو رو در اینجا نمییابم. در کنالیکر عاشقان از روی عرف و عادت فقط وا میخورند. بیرون از کنالیکر چی طور است نمیدانم. در طرفهای شما چی طور وا میخورند؟ در طرفهای ما برای وا خوردن روی مال روان نمیکنند. عاشقان یکدیگر را خودشون مییابند، خودشون دعوت میکنند، بعد در کجایی که خواستند در آنجا وا میخورند، به همه جا یک جایا میروند. در آنجا هم دخترانی هستند که از پدر و مادر پنهانی به بیرون میبرویند، ولی هیچ کسی آنها مثل تو جسور نیست که برای دیدن محبوب خود در تاریکی به جنگل آید. در شهر دوست داشتن آسان است، آسان آغاز می‌یابد و آسان انجام می‌یابد. در شهر تو رو کسی انتظار است؟ اگر کسی می‌داشتم امشب به اینجا نمی آمدم. قریب از ده هم می‌رفتم، شاید بر نمیگشتم. این روی مالی که من نیت کرده بسته بودم، روی مالی کسی رو که شمال پرونده برد خواهشش اجرا می شود. در کناری کرین باری اول است که روی مال بر می گردد. آخر من آن رو از صمیمی دل بسته بودم. این طور باشد اینش با من بماند. اکنون عرف و عادت چی میگوید؟ عرف و عادت میگوید که اگر دو کس همدیگر را دوست دارند باید که دمیدن صبح را انتظار شوند. چرا این طور باشد؟ کلان سالان میگویند که اگر عاشقان در زیر درخت عاشقان تا دمیدن صبح نشسته از یکدیگر بیزار نشوند، آنگاه تا آخری عمر یک جا میمانند. در زیر درخت عاشقان با آواز شمال، در تاریکی، در خنکی و اگر حتی دشمنی برایت هم همراه مقابلیت نشان داده غالب آیند، تا آخری عمر از تنهایی نترسیده خوشبخت میشوند. عاشقانی حقیقی از شمال، از تاریکی، از خنکی و از دشمن نمی ترسند. درخت عاشقان برای سنجیدن عاشقان است. مقابل شمال، خنکی و دشمنان
дар куҷо аст ҷабҳаи назира, дар куҷо? ҳозир ҳама бедор мешавад. дар куҷо аст ҷабҳа? چی شد؟ صبح دمیداست. درست. ما از امتحان گذشتیم. من زود باید به خانه برگردم. التجا میکنم فقط به کسی نقل نکن. این سیر رو نباید کسی فهمد. چرا؟ اگر مادرم فهمد تو رو میکشد. S Production